Иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүнү үйрөнүү үчүн алгач сөз байлыкты өстүрүп, тааным чөйрөбүздү кеңейтип алалы. Чтобы научиться вести делопроизводство на государственном языке, прежде всего нам следует совершенствовать свой словарный запас и расширить границы познания. 4-чү сабак. Документтин материалдык негизи. Документтин материалдык негизи бул анын физикалык формасы. Документтин материалдык негизи жок туруп, документтин жашоосу мүмкүн эмес. Цивилизациянын өнүгүүсүнүн алгачкы этаптарында документтин чопо такталары, папирус, пергамент түрмөктөрү жана башка материалдык объект түрүндөгү тарыхый формалар болгон. Материальная составляющая документа – это вещественная сущность или физическая форма документа. Существование документа вне материального носителя невозможно. На ранних этапах развития цивилизации были исторические формы документов в виде глиняных табличек, папирусных и пергаментных свитков и других материальных объектов. Байыркы шумерлердин чопо тактачаларга шына сымал тамгалар менен жазган уникалдуу документтери жана тарыхый баалуу китептери падыша Ашшурбанипалдын атактуу жана өрттөн коркпос китапканасында сакталып калган. Уникальные документы и исторически ценные книги древних шумер, оформленные в виде клинописи на глиняных табличках, сохранены в знаменитой и несгораемой библиотеке царя Ашшурбанипала. Айтмакчы, араб тилиндеги китап деген сөз байыркы шумерлердин гидубба же гидабба тактага чийим түшүргөн таякча деген сөзүнөн алынган. Кстати, арабское слово «китаб», «китеб», «книга» было позаимствовано от древнешумерского слова «гидубба» или «гидабба» – тростник таблички. Биздин заманга чейин 3000 жылдыкта байыркы Египетте папирусту ойлоп чыгышкан. Папирусту бүгүн биз колдонуп жүргөн кагаздын түп башаты деп атасак болот. Папирусту Нил дарыясынын жээгинде өскөн папирус деген тростник өсүмдүгүнөн жасашкан. Папирусту бир жерден экинчи жерге ташып жеткирүү өтө жеңил жана ыңгайлуу болгон. Биздин заманга чейинки 5-кылымга чейин папирус жазуу үчүн негизги материал болуп саналгандыктан, аны байыркы Египеттен өтө көп санда алып чыгып, жер ортолук деңизинин жээгиндеги мамлекеттерге сатып турушкан. Кийинчерээк папирус сөзү европалык тилдерге кирип, кагаз деген маанини туюнта баштаган. Мисалы, англис тилинде the paper, немец тилинде das Papier, француз тилинде le papier. В Древнем Египте в 3-м тысячелетии до нашей эры создали папирус. Папирус можно считать настоящим предшественником бумаги. Папирус изготавливали из одноименного тростникового растения, растущего в долине Нила. Папирус был очень легким и удобным при транспортировке. Из Древнего Египта папирус в больших количествах вывозился в страны Средиземноморья, оставаясь до V века нашей эры одним из основных материалов для письма. Позднее слово «папирус» вошло в европейские языки, обозначая бумагу. Например, бумага по-английски «the paper», по-немецки «das Papier», по-французски «le papier». Биздин заманга чейинки 2-кылымда Пергам падышачылыгында Кичи Азияда жазуу үчүн жаңы материал ойлонулуп табылып, ал пергамент деген аталышка ээ болгон. Пергаментте козу, музо, улак сыяктуу жаш жаныбарлардын атайын ыкма менен ийленген терисинен алышкан. Папируска караганда пергамент өтө бышык, чыдамдуу жана ийкемдүү материал болгон. Ошол эле учурда пергаментти даярдоо өтө татаал болгондуктан ал укмуш кымбат материалга айланган. Во II веке до нашей эры в Пергамском царстве, Малая Азия, был изобретен новый материал для письма, получивший название пергамент. Пергамент получали из обработанной специальным образом кожи молодых животных – ягнят, телят, козлят. По сравнению с папирусом, пергамент оказался более прочным, долговечным и эластичным материалом. В то же время пергамент был сложным в изготовлении и чрезмерно дорогим материалом. Ал эми кагаздын жаралган мезгили болуп, биздин замандын 105-жылы эсептелет. Кытай императорунун Цай Лунь аттуу кеңешчиси биздин замандын 105-жылы кагаз сымал материалдарды даярдоонун колдо болгон ыкмаларын жалпылаган жана жакшырткан. Мурда Кытайда жазуу үчүн материал катары негизинен ташбаканын калканын, бамбукту жана жибекти колдонушкан. Датой рождения бумаги считается 105 год нашей эры.
В 105 году нашей эры советник китайского императора Цайлунь обобщил и усовершенствовал уже имеющиеся способы изготовления бумагоподобных материалов. Ранее в Китае в качестве материалов для письма в основном использовали панцирь черепахи, бамбук и шелк. Кыргыздар тарых бетинде улуу кыргыз дөөлөтү деген аталыш менен калып, империялык формадагы мамлекет курган жана Орхон Енисей жазуусу деген жазууну жараткан эл. Байыркы кыргыздардын документтештирилген маалыматтарынын материалдык объектиси катары таш китепти жана кийиз китепти атоого болот. Кыргызы являются народом, которому удалось построить государство в имперской форме под названием Кыргызское Великодержавие и творцом архоно-енисейской письменности. В качестве материальных объектов документальной информации древних кыргызов можно назвать Таш-китеп – каменная книга, и Кийиз-китеп – вайлочная книга. Демек, тар маанисинде документ бул чопо тактасы, папирус, пергамент, сөөк, таш кийиз, кагаз, флешка сыяктуу кандайдыр бир материалдык заттын бетине текст же иденттештирүүгө мүмкүн болгон реквизиттер түрүндө чагылдырылган маалымат. Документ түшүнүгүнүн кеңири маанисинде китептер да, скульптура да, видеоматериалдар да документ болуп саналышат. Таким образом, в узком смысле документ – это информация или сведения в форме текста, звука или идентифицируемых реквизитов, отраженных на таких материальных носителях, как глиняные таблицы, папирус, пергамент, писчий материал из козьей или телячьей кожи, кости, камень, войлок, бумага, флешка. А в широком смысле и книга, и скульптура, и видеоматериалы являются документами. Ошентип тарыхтын жүрүшүндө маалымат жазылган заттык нерселер тынымсыз өзгөрүп турган. 20-кылымдан тарта документ жүргүзүүнү автоматташтыруу максатында компьютерлер кеңири колдоно баштаган. На протяжении истории носители информации менялись. В ходе исторического развития ими были глиняные таблички, папирус, бумага, книги, журналы, буклеты, перфокарта, фотопленка, микрофиш, магнитные дискеты, компакт-диски, дискета, магнитная лента и тому подобное.